E rima mano tāngata ia rā e haere ana ki te kapua nui i te wahapu o Tāmaki Makaurau, ki te tirotiro i ona āhuatanga me ana taonga i roto. Me te aha ki te raru etahi, kei reira ngā kaimahi a hāto hone hei taumata o ke okinga. I kōrero mātou ki tētahi o ngā kaimahi Māori o Tauaratonga. He kimi haere i te huna whara, te mahi a tēnei kai whakaora. We'll go to the incident either by foot or by golf cart. We'll treat the patient then and there, and if needed, we can transport them back to our mobile medical clinic, which is here on site, and they'll be treated by doctors and nurses there. Ko ia tētahi o te iti kai kawe tūroro e mahi ana i pūtahi mā koakoa i te whakataeta ipu whutupōro o te ao. Hei tā tēnei uri o Ngāti Mania Poto, kua roa nei rātau e whakarite ana. We've had many months of planning for the Rugby World Cup, and we've been able to utilise all our pre-planned planning, and we've been able to force that into our operations here at the fan zone, and they seem to be going really well at this stage. Ko ia tētahi i pūtahi mā koakoa i te whakatū wheratana, ka tahi te mahi nui hei tāna ki te manaaki i te makiu. With all the crowd that was there, obviously we had a lot of injuries in relation to crushing and shortness of breath, but with the plans that we had set in place, we were able to go in and treat all the patients accordingly and able to transport them off to hospital. Aha koa te uaua he mahi rata ki āia. Nowadays, it's more about giving back to the community, giving back to the whānau, and I'm a regular feature at the Koroneihana, me ngā paukai mō te kingitanga, and it's about giving back to the whānau, giving back to the iwi, and looking after them, and also sharing in that bit of whakawhanaungatanga. Ka huri rauna ia i te wāhine mo te roanga o te whakataetai nei, rā paratawhai te karere.